athiwa ngiye khona. So uthi ke uNkulunkulu, I will allure you, ngiyakudonsa ngetingotse teluthando. Uma ngabe sihambana noNkulunkulu sidonswa ngeluthando, luthando lwaNkulunkulu lolo sidonsela kuye. Sathane ke usidonsela etheneni sibhubhe, asibhubhise ngetindlela letinenge lasuke kumbe asidonsa ngato. Kuneni sathane usiheha ngemavi lamnanzi, sithi kanze simlalela, that honey words, that sweet words leswesweva sathane awakhuluma. Kanti kulama pleasures lekathi sathana sithe kuwo and the like, kunekubhubha, kunekufa, kunetinto letinengi letitawusilahlekisela. Labanengi bantwana bashiye emakhaya kubo bagijime bayohlala kubangani babo, bayohlala la ngafanele khona. Emadoda ashiye emakhaya awo agijime bayohlala etinkopholo, ayohlala kuphi kunafika tikhathi letimatima ukhanda ukuthi lela ubaleke waya khona, awukabasacontainwa, awukabasagcinwa, awukabasakhona kuhlala kubita ukuthi usuke ubuyele emuva. So ke lana sibona lezo simo lezo kwethi sathane wenda lokho, kodwa ke uNkulunkulu yena nakasidonsa, lokhu sidonsa kwakhe kuba nesihawu lesinenhloso, mercy that is determined and truthfully. Kude lokufihlakele ngale lokuyosilimata, kungamane kube lokufihlakele ngale kube lokuyosijabulisa. So ke uNkulunkulu uyatehlula letingotse taSathane, leSathane kumbe asidonsa ngato. Uyabona uNkulunkulu mase kasidonsile wasiletha kuye, sifika la khona siba fascinated khona, kube like ha yena bakithi sethuka yonke into uyathuka. Hawu yeNkulunkulu, kodwa mina bengingibani, kodwa bezongaze ungentele lokho mina uNkulunkulu ube nekumangala lokugcwele injabulo kwethu uNkulunkulu ukudonsele la ukuhle khona. And ke uNkulunkulu mase kakudonsa ukudonsa ngaloluthando lwakhe wehluleke uluresista, ngoba loluthando lwaNkulunkulu lukudonsa ehlane, lukudonsa la impilo ingekho khona, likudonsa la khona uthibuta khona ukuthi mina ngisengalunga yini kwethi ngibuyele ngibe wakho. Kodwa uNkulunkulu siyambona lapha usebenzisa ligama lelihle, ligama lengathi liligugu lendlula igolide leqangekile ukuthi I will allure you. Oh my God. Lana kusatyatwa kusikhulunywa noma sikhunjutwa ngesigodi sase-Akore. Lesigodi sase-Akore kwakusigodi senhlupheko, a valley of trouble. Makukhulunywa nge-Akore kukhulunywa ngesigodi senhlupheko. Lesigodi senhlupheko lesi siyasikhumbula laphana ku-Akhani. Akhani ngesikhathi ebetindvo ngilakhona kwadiscoveka khona kwaphinda futhi wajeziswa khona Akhani. Masifunda kuJoshua chapter 7 verse 26 uthi, then they raised over him a great heap of stones, still there to this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Therefore, the name of that place has been called the Vale of Akor, so this day. And lana lesikoti sabasikoti lesabhlungu lapha agqotshwa khona ngematshe Akhani, wafa wangcwatshelwa washiwa khona. Uthi ke uNkulunkulu utawuguqula leso sigodi selusizi netinhlupheko sibe umnyango wethemba wekuyongena ethembeni. Oh hallelujah. When God restore us, usingenisa etintweni letimangalisayo, usingenisa labe sicabanga ukuthi khona asiyophinde singene khona. Athi uMhlabele sangena la phokuthiwa akungenwa. uNkulunkulu uyasingenisa uma ngabe asirestore. I-restoration, it comes with a better life. Ukufanele nekususwa endzaweni yakho. Mangabe yasuswa lela uyiswa khona temthetho welive uthi ufuna ukuthi you must be given a better
accommodation. Ungathi usuka la bekwakhona ngisuswa ngithi nginebuhlungu bekususwa ku the familiar place ngiye kulenye indzawo phinde kwakhiwa lelo dlokolo angibathi nalabantu benzawo ngathi lutho nemanje utakhiwa kuphi kunjani angithi ngiphuma la bengikhakhona emandi la bengijwayele khona la bengihamba khona ngiyolima khona ngibona ngithola ngibese ngithola indzawana letaba ngqonywane emandi ngiwathola sekangena endlini ngoba nabo gesi kumbe nemakhandlela ngiwatha tholakala kuphi ngithole sekuna gesi kuleyo ndzawo. So ke uNkulunkulu when God restores us usibeka endaweni lengqono lengafani nale yayitona. Uthi ke uNkulunkulu lapha she shall sing there as in the days of her youth. Uma ngabe lokubuyiselwa kwaIsrael sekwendekile lana siyambona Israel ukuthi utakuthokozela kubuyiselwa kwakhe kubuyela kwakhe endvodzeni yakhe lenguNkulunkulu utakuthokozela lokho kuthi sengibuyile la kule ndvodza yami lengivele yayithathe ngekwemthetho. Excuse me. Uyabona ke letinjabulo tekona tesono lebeka ajabula kuto Israel ngoba noma ungahamba ujabule utijabulise ngemakufotsa lamanye noma ngebafati labanye konke lokho kuyinjabulo yesono. Usho njalo uNkulunkulu kuIsrael kuthi utakukhohlwa lokujabula kwesono lobo kade unako uma uNkulunkulu anika lokubuyiselwa endzaweni yakho kweqiniso. Uyawufika la khona ujabula khona uthi maye sengiyambonga uNkulunkulu. Oh Prophet Popopo original my spiritual father, hallelujah, I'm so blessed babe. Uyakukhohlwa konke lolokunye lokukewehlela uma ngabe say i-relationship ibe restored. Lapha ke uverse 16 kuya verse 20 kuya nalo chapter 2 wawusiya ukhuluma uthi i-relationship iba restored. Kwentekani ke nakuba sebudlelwane sebubuyisela uthi you will call me my husband, utombita uthi myeni wami. Uma ngabe umuntu sekabuyiselwa la khona ebekahlabe ngesikhali phansi uma ngabe umuntu sekabuyiselwa la khona lathi till death do us apart. Lokusho ukuthi Israel wathatha leso sinqumo wathatha leso sifungo ukuthi yena uNkulunkulu. Uyathi uNkulunkulu ngimbona sengathi ubuka with some kind of anticipation. Ubuka Israel uba nesithombe la ngondweni. Uyabona ngabe kukhulunywa ngomshado noma ungazange ushade kodwa mhlazane yoshada uba nesithombe semshado webantu lo ababona bashada kwathi he nasekehla nje emotini sekashaya kancane sekangena kuvula umnyango sekushada inkwela sekunjani etaba nje umbaba wakhe amletha kimi nami sengimbona nangaqobetela sengihlangabetha. That is a genuine restoration leNkulunkulu ayibuka uthi uyathi lobudlelwane lobu ngiyabufisa la khona utawubuyiselwa kuphelele khona. Uthi uNkulunkulu this kind of a relationship with my people Israel will be an intimate relationship. Lobudlelwane lobu ngilobufananiswa nebendoda nemfati babo babili kumbe bahlale etsheni kumbe bahlale ebedroom kumbe bahlale sitting room kumbe bahlale epark babukane ebusweni and uyabona lobudlelwane lobo ukuthi indvodza nayithi yambuka emthini hla yethuka ukuthi hayi uyangena mbamba ngiyashada naye mbamba nemfati nayithi hla athi ha uyashada nami mbamba. What a look loba nayo leba khona ebusweni balabantu ababili buso bubukana ngekumamatheka from the genuine heart bekuthi bongela ukuthi maye Nkosi ngiyabonga ukuthi Nkosi waze wangenzela umusa namuhla nami sengiyoba Mr. Banibani namhla nami sengiyoba Mrs. Banibani. Ingathi Israel unalo ubudlelwano ukuthi
ngiyaba Mrs God namuhla kuphelile konke lokunye bekade selokhu kungiharasa dlala ngami kungishaya ngoba kunginika imali. Uyabona i-relationship le iqiniswa ukuthi wena ufuna lutho kulo muntu lomthandzako uyakushaya uyakuhahlata ukupita ngamagama athini nawe sobeketele nje hawu ingani khona lenguthola lokuncane uthi ke uNkulunkulu I will restore, I will be your husband, you will call me my husband. Ukuluma na Israel uthi ingathi lana kutoba nalobuso la khona sesibukana ambuke babe athi ngiyakuthatha kuthi ube umkami ngekwemshado utawuba umkami ngiyabashiya bonke labanye nginamathela kuwe wena wedwa ngiyakuthanza ngikududude kukuhle noma kukubi silambile noma sinjingile noma simpofu sigula noma sinjani kusize sehlukaniswe kufa babukele emehlweni nalona wesifazane ashona lawo magama athi naye kukuhle noma kukubi sijabulile noma sinjani simpofu noma sinjani ngekwemthetho longcwele waNkulunkulu sizasehlukaniswe kufa labantu laba nabahlangana kuba nale restoration yalomshado ngibabona ukuthi babukane emehlweni nalona uyakhuluma umbuke esoni yamanzatela nalona uyamanzatela umbuke ebusweni kuthi kodwa uthi umthanza mbamba mina ngimgcilade kangaka ngabaleka ngamshiya ngahamba ngohlala nabobhali ngahamba ngakwenta ukuthi uthi umthanza mbamba Nkosi yami uze uthi incinta athi ngiyakuthanza genuinely uthi and no longer call me my master. Endikalana uthi uNkulunkulu lobudlelwane bami nawe Israel abusanoba based ekwesabela abusanoba based ku-obedience kodwa lobudlelwane lobu butawuba ngilobunye budlelwane ngoba akunoba ngilobudlelwane bekungiqabanga ngingimaster uwe. You will no longer call me master. You will no longer call me Baal. Le gama lethi Baal lisuka umaster. Le ku original Hebrew. The Baal was the master. So and njengaloku ke angmaster uthi ke lapha uNkulunkulu akabufuni lobudlelwane ba master slave kodwa ufuna budlelwane ba husband wife. Itolo ukhona lo muntu umfundisi umpostoli wami lengimthanda kakhulu usharisha something very touch wathi lo mpostoli kunebantu abami lapha labantu abami bebadlala nje la ngaphandle qhamuka ke lokwe Green Mamba lokuncanyana ngiyabona lokudanyana nje kanje danyana ngeke ngikhona ukuqala ngoba lapha akubonakala bantu abakheke bayakuthatha ke bathi hawu kusesencane bayahawukela bayakuthatha bawubeka lapha etaleni babuya bajabulile bathi yebabe sibone kwento kalokuncane lapha yena eGreen Mamba sakuthatha babe bekusesencane sawubeka babe wethuka baba Nkosi yami labantwana kodwa banentana labantwana laba uyabona that is the relationship we talk about labantwana beta kuyise bajabulile batombikela ukuthi sibone kwenyoka bekusesencane babe sakuthatha sahamba sayokubeka lapha ngoba kusesencane uyise ngekwathi ukuthi inyoka ingoti kangakanani kwefa buhlungu kakhulu. You know sometimes uNkulunkulu uva buhlungu kakhulu makasibona sithi yisele tintweni letile bungoti empilweni yethu futhi ke thina masitha kuNkulunkulu with that not fear-based relationship, obedient-based relationship, but sit as our father, as our husband. Sit awesikhulume nje noma yini sesibona ngathi ngonile kani ngisho ngalimala so ke londlela leNkulunkulu asifuna ngawuthi asithe kuye lokwesaba kungabi lokwesaba ukuthi uNkulunkulu sitambona ngalo nangalo. So uNkulunkulu akafuni the what the slave based or slave like relationship akafuni lokho uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ufuna lokubase othandweni babantu bakhe bayathandana naye uNkulunkulu.
uNkulunkulu wephulile what bujoki buphulile bujoki kanye nenkemba wephulile tinto tempi tekulwa uyatephula uNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu, excuse me, nase yabuyisela ngalokuphelele budlelwane. Into later nako itane blessings. When our relationship with God are being restored, it comes with blessings. And akube nje budlelwane kodwa buba netibusiso. What are these blessings for? These blessings, they are for transforming our lives. Titoguqula impilo yethu, sitawushintshwa, and nalomhlaba uyabenefita ngoba tilwane letesabekako netinyoni letindizako uma ngabe uNkulunkulu sekasibusisile thina letilwane netembusave eveni tiba kahle uma ngabe bantu babuyisene naNkulunkulu. Uma ngabe kukhona kubulalana, kukhona kubukelana phansi, kukhona ama-bribes, kukhona lokana lokana, kusho ukuthi there is something wrong endlini yokholo. Kunenkinga kwabakholwayo bazalwane. If our relationship with God are restored and God will bring a blessing, these blessings will come with a transforming power, and this transforming power will change the world, and it will change even the political outlook of our communities. Uma ngabe thina makholwa sikala hayi umhlaba ukabi hayi kunjani, kusho ukuthi akukhona la sikheswe khona sakhwesha, and nemhlaba ulimala ngenxa yethu thina lesikholwabo. We are supposed to be in charge. We are supposed to be calling shots through prayer. Wathi Nkosi siyathandaza uNkulunkulu asife asiphendule. Ngitawufika leyo nzinyana leyo masiyane khona la. But lengushoko kwamanje uthi lo mhlaba lona kushika kwawo asinakumele lolokutako sibe mavila uthi hey la siyakhona akusawuba nandlala akusanawuba nani. Hey lo mhlaba wona lona siphela wona muhla ufanele ukuthi ungabe nandlala kahle kahle. Ngeke ukuthi uhleli lapho kule community unemasanga la ngu4 embila unamakhelwane wakho ugolela timpunga nemlonyeni. Ngeke ukuthi uhleli kule ndzawo lena wena uyathengisa wena imikhiqizo ngema-spinach ngema-carrot ngaboyini unamakhelwane wakho ulala ngendlala. Ngeke uzukwente lokho. Uma ngabe lo mhlaba lona unebantu labakholwako, bantu labathinteka etinhlutweni tabo, bathi ushintsha the outlook yalo mhlaba ushintshwe ngibo, basitshengisa ukuthi there is a transforming power that is working within them. And ikhona into lesibukile mshiya loya masendlula kule live siyawendlulela kulela live. Itolo sifunde 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 19 from verse 6 to 19 if I'm not mistaken. La khona bayakhuluma uNkulunkulu uthi uma ngabe sinekwembatha nekudla senetiseke lokungane kwaloko lesikufunako sekuta neminjunju yebuhlungu, ngoba kubantu baba nebugovu abafuni kuphana abantu bayancishana. Bangaki nje wena lokwabapha inyanga isukile nje ya September noma umnyaka wa 2025 la ngathi umuntu kukhona lokho wangentela kona, kodwa uyasebenza ukhala ukuthi imali incane uNkulunkulu uvusele emsebenzini nonke amalanga. Wehluleka nje nokuthenga sinkwa uthengele lo munye umuntu. Wehluleka nje ngisho nokuya ukuthi uke uthi hawu na bangaki funa ukuthi ibuthe lawo mbuto loyo. Umhlaba utoba ngcono njani unebantu abanjengawo labagreedy labanemhobholo. Oh Nkosi uthi ke uNkulunkulu, I will betroth you. Oh my God. Iyasiphoqa vele network iyasiphoqa namse ngiphoqa kanenge lapha. Ngiyabonga kakhulu Phumi. Uthi uNkulunkulu ngitakwendisa kimi. Sathi kwakuthi bakubona imvombi labendisa imvombi. Uthi uNkulunkulu noma ngabe ubalekile wacabanga ukuthi awusiwami, ungewami ubalekile, ungewami uphila impilo yekukhohlakala, you still belong to me, and mine ngitakwendisa kimi. Oh yathi lento lekhulu yoNkulunkulu lapha is so amazing. Uma ngabe
budlelwane sebubuyiselwe babuyelana naNkulunkulu benda tinto letimangalisako uthi uNkulunkulu lobudlelwane angeke busephuka futhi njengoba besinebudlelwane lobuphukile and lobudlelwane lobu sebudlelwane lobutawusima ethi kwesisekelo lobutawusima ethi kwesisekelo sebulungisa lokume ebuqothweni ethi kwesisekelo selithando nekunakekela lolume esihawini. Oh my God, uyendlula lapho uNkulunkulu uthi results alobudlelwane langa atoba ngama-results lajulile atawujula results alobudlelwane la ajule njani ajule ekutheni there is intimacy with God. Sethina naNkulunkulu senta nje siyaphumelana siyangenelana naNkulunkulu sekude uthi uNkulunkulu ule nami ngile kodwa sesimunye santi ngiyahlala la noma le ndoda inganginiki lutho lo ukuthi nje ngenzile ngaphuma kithi ngathi ngite la kule ndoda ngiyahlala ngithawo usho njalo Israel uthi angisabuyeli kuBhali angisabuyeli kuwo konke lokho nalokuyana kodwa sengiyahlala la kwathi umthabela lathi ngizohlala lapha isibuya inkosi. Ngiyaphetha manje ngemavesi lalandzelako verse 21 kuya verse 23 verse 21 kuya 23 ngiphetha ngeblessing blessing restored. There is a blessing that is being restored. Hallelujah. A blessing iba restored. Iyabuyiselwa. Sibusiso siyabuyiselwa. Uthi uNkulunkulu nitawuphendula. I will answer. Lesi sibusiso lesikhulu lesiphathekako kwathi uNkulunkulu uyaphendula. Kulobudlelwane kutoba ne-vibrant lobudlelwane lobu butayikhomba impilo ukuthi siyaphila akusibo budlelwane lobu stagnant akusibo budlelwane bathi cast and stone angikwathi khona lapho budlelwane nje lobuhleli lapha lobungenamsebenzi but this relationship will be vibrant butoba budlelwane lobunempilo. Uthi ke uNkulunkulu ulobudlelwane lobunempilo lenhlito yami itawubhakuda kanye nale yakhe nayibhakuda inhlito yami iyabhakuda nale yaNkulunkulu tiyashayisana. Lokusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngitofuna lokufunwa nguNkulunkulu. Bhakuda kwenhlito yami kusho ukuthi ngifuna lokufunwa nguNkulunkulu. Uma ngabe ngiyocela into kuNkulunkulu ngitawucela ngathi ngimbonile ukuthi uNkulunkulu bekaphetheni bekangiphetheleni nakatakini. Kuyaba ke ngaleyo ndlela leyo ukuthi donke into tami tiyaphenduleka. That is the restored blessing. Itano kwekuthi na ucela kuNkulunkulu ucela ngekwenhlitiyo yaNkulunkulu ucela lokuNkulunkulu lakuphathele kona. Excuse me. Athi Jesu lapha ku John chapter 15 verse 7 athi hlalani kimi nami kini. Uma ngabe nihlala kimi nemavi ami ahlala kini niyawucela noma ngabe yini nikwentelwe. Indzaba lenkulu uhlala kuye. Uthi ke nemhlaba nelesiphila kuwo. Lo Mother Earth lento mina Mother Earth is crying. Lo Mother Earth lona kuthiwa utawuletha lokuthi inhlavu liwayini emafutha. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi uma ngabe budlelwane naNkulunkulu sebufike lapha kufanele khona sebubuyisela. uNkulunkulu utawuprovide abundantly ngaloku khiqhimako sitawuswela ukuthi lokhu sikubeka phi sikwenta kanjani nesizathu sokuthi uNkulunkulu so kukhona i-restoration. Lana ke kunemthetho omgogodla lokhulunywa nguMatthew chapter 6 verse 33 lathi khona Jesu kepha nine funani kuqala umbuso nekulunga noma funani funani kuqala umbuso nekulunga kwaNkulunkulu tonke letinto tiyawungetelwa kini uyihlo uyati kwathi nifunani kunetinto lesitifunako lesitani kodwa singakathi qhele as long as our hearts beat with the rhythm of God's heart. Yes.
lapha sibona emagama ayaguqulwa. Kunegama la Jezreel, ligama la Jezreel lisho scattered, lisho judgment, lisho ukuthi people they should come to their mind and be sober. And uNkulunkulu uthi nyalo litawushintsha legama lebe lilaphana ku Hosea chapter 1 verse 4 and 5, like scattering, and let's Jesus lishintsha libe ligama lekuhlanyela something that would be fruitful, something that would benefit. Uthi uNkulunkulu utawushintsha lelo gama lelo lilethela udumo ehlengweni kwakhe Israel. Lokho ukuthi lapha uNkulunkulu usikhumbuta nesiprofeto is a prophet of promise. Kunesethembiso kulesiprofeto noma kulesethembiso kunesiprofeto lesikhona kusiko nje ukuthi I will sow her for myself in the earth. I will sow her. Yinto letakwenteka in future. It's a future prophecy that comes with a prophecy. uNkulunkulu bantu bakhe nakababuyisela, nasibuyiselwa uNkulunkulu bazalwane, sibuyiselwa sifike sikube neabundance, kuphinde kube ne-blessing, and the scattering ibe transformed in a way kwekuthi lala ukhona khona wena ufanana nenhlanyelo, noma usejele, noma usesibhedlela, noma unemployment, noma usesikhundleni, noma ukuphi, lokho kufanele ukuthi uyinhlanyelo letawuqhuma iqhumise umbuso kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngaba neshawu kuloyo lebekade sikakamfanele ishawu sami. Uyabona le ndodzakade le lekayidala yesibili lolu ham bekusho ukuthi ngide sihawu nani, kodwa uthi uNkulunkulu lelo phawu lebe lukhuluma ukuthi ngide sihawu nani kuyawuguqula, it will be transformed, kube ku-restoration, kube luphawu lwesihawu. Kunemntwana wesithathu lana lo wethu waligama ukuthi ngilolu lokusho ukuthi you are not my people. Mawufunda laphana uHosea chapter 1 verse 9, uthi uNkulunkulu lolo bekuluphawu lwesehlulelo noma lwe-judgment lebe luniketiwe ukuthi laba abasesibo bantu bami, kodwa luyawuguquka luthi laba sesive sami sebantu bami seba-transformed because of the restoration. And-ke ngequlu kwaloko kuyavela lapha ukuthi wena utoba nguNkulunkulu wethu. Kule restoration lesikhuluma ngayo mangabe sekuphelelisiwe, uNkulunkulu utawutimanya kulabantu bakhe anguNkulunkulu wabo, bona batimanye kuNkulunkulu anguNkulunkulu wabo. Sitawubona budlelwane lobumangalisako lobugqwele imfudumalo nothando, lebungona uNkulunkulu akufuna. uNkulunkulu ufuna imfudumalo nothando. Asesicabangeke ngalokho ukuthi labo uNkulunkulu bebetive, labo uNkulunkulu labathwalako, labo uNkulunkulu labakhulunyelwako, boNkulunkulu labangazange bake bafune luthando kubalandzeli babo abazange, kodwa bona bayafuna ukuthandwa, kodwa bona ngathini bona bayaludimanda lothando. Akusilo lothando lolusuka lengekhathi kubalandzeli, luthando lolu forced, is the forced love. And-ke ukhona yini wabo labo uNkulunkulu akwabuta nje with affectionate, affection, uyangithanda yini abuta abantu bakhe labo uNkulunkulu labangasibo boNkulunkulu mbamba bede luthando, kodwa into labanayo banekwesabisa, banekudimanda i-obedience, banekuthi bafuna this love, what we call slave like sacrifice and devotion. Labo uNkulunkulu laba bemanga.
So thina njengebantwana bakaNkulunkulu kufanele sibe ndolunye hlangothi sivete lenye inzinyana, where with as much as we fear our God, we are not fearing him for judgment, but because of his holiness. As much as we obey our God, we obey him because we were created by him. As much as we are practicing this life-like sacrifice and devotion, akusi enough konke lengubhalako kuNkulunkulu wethu. kuNkulunkulu wethu, what is enough is that free love that we give to our God, in such that lolu thando lwethu alude tinqabekelwane umthanda nje uNkulunkulu kude sibhamle sihleli la kude nemezelo hleli la uthi thandela nje uNkulunkulu wena ngekwakho ngoba utikhethele wena. Uma besilahlekelwa ngilokho usho ukuthi silahlekelwa inhlitiyo yaNkulunkulu lekanayo ngathi and 14 kwekuthi thina siyathandwa nguye naye usibhekile ukuthi ngalokufana nabo simthanda. Lana ekugcineni konke kule restoration sibona kushintshwa kwalamagama lebeka Paula ijudgment la esiveni saka Israel la kulabantwana balomfo baHosea. Lamagama ayaguquka masifika kuNkulunkulu ziyashintsha izinto, ziyaguquka izinto. Kwaguquka kwabonakala sihawu sesikhona, kwabonakala umusa sewukhona, kwabonakala entwa konke kubuyiselwa, the restoration seyikhona, and that is all what God longs for. Namuhla bantwana baNkulunkulu ingathi uNkulunkulu angasida thina into lesitentile mase savuma kwathi inkosi sonile lapha nalapha. This God is a gracious God and he is waiting for us with his mercy that cannot be obtained but given freely to those whom God chooses to give. And God is waiting with grace. God is waiting with restoration. Imusa kulebala kutililela buya mntwana noma ngabe bawoneka ngakanani buya ekhaya. Let us pray. Wethembekile ngempela Nkosi, akekho lofanana nawe. Uyinkosi yamakhosi, ungumbusi webabusi, ungilwaye khona lokhona nalo ehlala khona. Busisa Nkosi, ungcwelise, wahlukanise Nkosi lesikhathi lesingene kiso manje. Baba uthona amandla onke. Busisa abantwana bakho Nkosi, noma ngabe bebalahleke ngaluphi ihlobo, salahlekiswa sono, sajeziswa ngenxa yesono. But Lord, you are a gracious God who restores us back to yourself, who betrothed us back to yourself. Lord God Almighty, we thank you for this evening. Continue, Lord, to show yourself favorable through your allurement in our lives. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. And may the good Lord wash over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will keep your mind and your heart in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. It's always a pleasure. Thanks for the comments. They really inspire me. Thank you, my father, Prophet Popo Original. And thank you, Spaluambe Tusile. Thank you, Pumza. Ushabangu sibongela labanye labangale ngoba baningi kakhulu labahleli ngale labasinquselako. Ukhona na Carol ngiyathi uhlala khona Nkosi yami, ngiyathi ngiyabuka kuma likes khona siyabonga ama likes lengwatholako kuyeni bantwana basekhaya is amazing. Nakumfundisi ubaba uphungane impunga yebandla leyo babona le category ifakako na ina red netinto letinjalo bese uyakhwesha eceleni kwakhe wathi ukuthi ngomunye umuntu lo. So ke bazalwane, we are really grateful even to our archdeacon here uMake Zulu unomkhosi.
Siyabonga kakhulu Ashtikin, and to the members of my parish. I'm really, really grateful, and may God bless us all now and forevermore. Amen and amen. Ngempela Nkosi siyabonga ngoba umenzi wankulu, sibonga nasesikhathi